Ja sad imam ovako malo nekakvu tremu kako me kolegica Dubravka najavila. Najbolje da je napala me, razumijete, pa da se ja vadim iz toga pa nešto i kažem, nego ovako kad fino kažem. Evo kolege, ja ću malo više puta ovdje mijenjati naočale. Dakle, ukratko da se spomenemo zapravo onoga što svi već znamo, što bi se reklo kako mali Ivica vidi more. Što je to neurodegeneracija? Dakle, kad govorimo o demenciji, ono što nam je najinteresantnije u demenciji, to je Alzheimerova bolest, to je primarna progresivna demencija, znači to je neurodegeneracija. Kratka definicija onoga što znamo o neurodegeneracije je da je to postupno nestajanje živčanih stanica sa postupnim propadanjem funkcionalnog živčanog tkiva. Sad, osnovna podjela tih neurodegeneracija je isto vrlo kratko. Mi ih uglavnom dijelimo na simptomatske i nesimptomatske. Imamo neurodegeneracija, propadanja živčanih stanica, koji imaju točno neki određeni uzrok. Naravno, to su nam simptomatske. A opet te simptomatske dijele se na dva dijela. To su one simptomatske koje su djelomične, znači dolazi do degeneracije, ali ona traje neko određeno vrijeme pa prestane. Ili ona traje u nekom određenom prostoru gdje se nalazi živčano tkivo pa isto tako prestane. To su djelomične. Takvih je najviše degeneracija. Ali imamo i degeneracije simptomatske progresivne. To znači, to su degeneracije koje dosta sliče na primarno progresivnu zbog tog što su u konačnici progresivne. Ali ne nastaju kao primarno progresivne, nego nastaju nakon nekog naravno određenog vremena i točno uz određeni simptom su točno određenog stanja. Znači oni ne spadaju u primarno progresivne, iako u konačnici su slične primarno progresivnim, nego su rezultat nekog određenog stanja koje nam je poznat. To su dvije vrste tih degeneracija. I naravno izvan toga imamo degeneracije, to su primarno progresivne Ja se ispričavam što je ovako. Primarno progresivne degeneracije, to su one degeneracije koje nisu ograničene niti na vrijeme ni prostor. One počinju nama nepoznatog uzroka i kad krenu one dalje traju i što se tiče vremena i što se tiče prostora u kojem se nalazi živčano tkivo. Ovdje se dole ne vidi, ali ja sam tu naznačio da još, ne znam, to mi je malo sužno, tu još postoje dvije vrste tih, ali koje toliko nisu bitne, samo su ovako kao alibi za razmišljanje da nam ne ispadne neka od tih degeneracija. To je takozvana miješana degeneracija. Degeneracija koja ima elemente jednog i drugog, ne znamo u koju bi je područje stavili, i takozvana jedna vrsta degeneracije koja su ovako problematična, koja ne znamo da li je degeneracija, ne znamo u koji bi dio stavili i tako dalje, ali to toliko nije bitno. Imamo sljedeći slajd. Na ovom sljedećem slajdu, koje je isto nama dosta poznat, to je recimo relativno jedan stari slajd, ali se stvari nisu puno više promijenile što se tog tiče. Potrebno nam je spomenuti da te degeneracije središnjeg živčanog sustava, s obzirom s naslova ovog našega skupa, s naslova ovog našega kongresa gdje je dominantna demencija, naravno kako su i kolege prije spominjali, nisu samo vezane primarno progresivne neurodegeneracije uz demenciju. Imamo i druge, najčešće su one koje sa sobom donose dementne procese, to su Alzheimerova, frontotemporalna demencija sa Lewy body, Parkinsonova plus, međutim imamo i čistu Parkinsonovu koja je primarno progresivna demencija, pa amiotrofičnu lateralnu sklerozu, pa multisustavnu amiotrofiju, pa kako je rečeno i Huntingtonovu bolest i tako. Na ovo ćemo se s obzirom na neke elemente kasnije vrlo kratko vratiti. Dakle, da spomenemo, samo još ovako napomenemo osnovne karakteristike koje bi nam trebale za praćenje ovoga. Primarno progresivna neurodegeneracija i primarno progresivna u njoj demencija, to je nezaustavljivo i po vremenu i po vremenskoj i po prostornoj referenciji propadanje živčanih stanica. Početak i razvoj kliničke slike ovisi samo o mjestu početka i širenja procesa propadanja. Dakle, mi imamo njegovu kliničku sliku po kojoj smo izdvojili jedan od drugoga samo po tome gdje je on počeo
i koju je kliničku sliku taj početak i razvoj kretanje prema daljeme sa sobom donio. Najmarkantnija, a ponekad i početna klinička slika je osobina je demencija, ali što je najvažnije kazati, sve te primarno progresivne demencije kasnije dolaze u jednu točku, a ta jedna točka je na kraju, nažalost, jedan egzitus. Dakle, oni dotaknu neku vitalnu neurološku funkciju bez kojeg nije moguć život ili dotaknu neke druge funkcije koje su zapravo kao interkurentna oboljenja i tako dalje, isto kasnije prekinu, da tako kažemo, prekinu život. Dakle, to je bitno sve. Sve one dođu poslije toga u istu, zato se i zovu primarno progresivne. Primarno progresivne, ovo je to nisam. Prema tome, kao što ova slika ovdje pokazuje, samo ovisi o tome gdje one zapravo prve započmu. Te klinička slika je dominantna i kako se dalje šire. Vidite ovako, potrebno je ponekad izraziti neko naše nezadovoljstvo. Ja dok sam ovaj jedan slajd ovako malo postavio ovdje, baš mi je palo nekako na pamet da napišem ovako. S čime postoji naše nezadovoljstvo? Koje je naše nezadovoljstvo sa znanjem od primarno progresivne neurodegeneracije? Najveće naše nezadovoljstvo je u nepoznavanju uzroka etiologije primarno progresivne neurodegeneracije. Pa usudio bi se reći da i sve ovo što smo mi do sada slušali i tako dalje, to su sve zapravo posljedice onog nekoga nama nepoznatog neurodegenerativnog procesa. To su sve posljedice. Nijedna od tih ne može kompletno opisati i da mi budemo na čistu s tim zbog čega nastaje neurodegeneracija. Nešto manje je naše nezadovoljstvo u prepoznavanju stanovitih mehanizama razvoja. Dakle, mi kada imamo neku neurodegeneraciju ili kada razvijamo neku neurodegeneraciju, da možemo nekako malo opisati taj proces, malo ćemo se kasnije, taj proces kako to zapravo sve skupa ide. Onda od toga još nešto malo manje je naše nezadovoljstvo u nepoznavanju rizičnih faktora za primarno progresivnu neurodegeneraciju. Znamo koji su rizični faktori, odnosno te rizične faktore permanentno istražujemo. To je stotine i stotine rizičnih faktora koje smo sad već našli svaki dan u literaturi, poneki od rizičnih faktora. Ima neki koji su opskurni, ali ipak pokazuju neku statistički značajnu povezanost. Ima neki koji su nam logični, drugi ispadaju kao nelogični i tako dalje. Tu već možemo kazati da smo dosta napravili, jer to je jedino moguće zapravo i raditi na tom polju ako nas ništa drugo ne dovodi do bitne etiologije. Sad najnezadovoljnije je, s obzirom na ovo sve skupa, naše krunskim nezadovoljstvo je naše nemogućnosti uspješnog liječenja i kontrole bolesti koji proizlaze iz primarno progresivne neurodegeneracije. Dakle, izgleda da bez jednog jasnog razumijevanja, ko zna kako će to dalje ispasti, mi zaista ne možemo kontrolirati i ozbiljno liječiti tu bolest, nego je ovako i dalje simptomatski. Neke interesantne osobine još između ostaloga da samo istaknemo. Pojavljivanje uglavnom nepredvidivo. Dakle, epidemiološki skoro rendemizirano pojavljenje, bez obzira kako mi to negdje nekako svrstamo i tako dalje, to lupne ovdje, ondje, desno, lijevo, svaki put nas nešto iznenadi, ili bili to pisalo u novinama, ili bilo to kod nas u klinikama, ili to čuli od nekih prijatelja i tako dalje, da se o tom radi. Dakle, moglo bi se kazati ovako. Uglavnom se o pojavi ne može zaključiti iz poznavanja spola, pa čak i dobi, socijalnog statusa, obrazovanja, profesije, stila života, tipa prehrane, dotadašnjih bolesti, uzimanja lijekova, nasljednih faktora, čak ni to, nasljednih faktora da možemo zaključiti sa sigurnošću. I čak ono što je najinteresantnije, pojedinačnih nalaza i kombinacije raznih nalaza koje nudi suvremena medicina. Dakle, uzmimo u obzir da ćemo sada primijeniti sve nalaze koje postoje kod neke osobe i pokušat ćemo napraviti multifaktorijalnom analizom, kombiniranjem i tako dalje. To se pokušavalo za veliki dio tih nalaza i vidjeti da li neki od tih nama će kasnije kazati u progresivnom praćenju da to ide come in, kako bi se reklo, ili tako dalje, ili run in primarno progresivnu degeneraciju. Ni to nije točno i to se napustilo. Prema tome, ja mislim da i pored ovoga svega skupa ovo i dalje može ostati kao jedna osobina. Vidite ovako, što se tiče tih procesa koje smo malo prije spomenuli, ovo je naš jedan čuveni jedan slajd kojega svi kopiramo, nju svi pišemo, vrlo je dobar taj slajd, pokazuje sve skupa i govori o amiloidu. Dakle, on govori o amiloidu i kako dolazi do tog amiloida.
Dakle, mi smo sad na planu primarno progresivne demencije, napuštamo sad ovo što se tiče primarno progresivne neurodegeneracije, skoncentriramo na primarno progresivnu demenciju i to onu našu najkarakterističniju Alzheimer. Vidite, to je bilo taj amiloid i prvo što je Alzheimer zapravo uočio na onoj njegove razini i tako dalje, kad mu je klinička slika bila tako te žene koja nema nikakvog razloga da ide u jednu primarno progresivnu organsku demenciju. Pa onda naravno kad je ona umrla, on je to sve analizirao i kad je analizirao, onda je vidio taj amiloid koji se nalaze oko njezinih stanica. I logično je zaključio da je on ugušio te stanice. I logično je zaključio da ta količina amiloida je on je osnovni uzrok te njegove Alzheimerove bolesti. To je bilo otkriće. Čak je on između ostalog rekao da je to klinička dijagnoza, ali se ne može potvrditi nego patohistološki. Zaživotno se nije moglo to tad vidjeti, naravno, i onda je to ostalo da je to zapravo može biti razna simptomatska, ne znamo mi to je li simptomatska ili Alzheimerova, ali da je Alzheimerova tek možemo vidjeti patohistološki i tako je to ostalo sve tamo do 60. i 70. godina i tako je. Koliko nam je god koristi ta njegova dijagnoza koja je bila jaka, dala prednosti da razumije Alzheimerovu bolest, toliko nas je kasnije kočila. Možda će vam to malo čudno se činiti. Toliko nas je kasnije kočila u daljnjem razmišljanju oko Alzheimerove bolesti. Dakle, amiloid nije uzrok, amiloid je posljedica. Amiloid nosi sa sobom jedan određeni dio uništavanja živčanih stanica i točno oni dio koji nastaje zbog njegovog gušenja, zbog toga što okruži stanicu. Kad on okruži tu stanicu, kad se on odnekud nađe, ne može se otopiti, izbaciti van u likvor, iz likvora hematolikonsko barijerom dalje, onda on naravno ima svoju komponentu gušenja te stanice. Međutim, nije on toliko bitan. Nije to ona krucijalna stvar. I mi smo se vezali za to i kako smo se vezali za to, puno smo skrenuli u pogrešnom smislu istraživanja. Ma ne baš u pogrešnom smislu, ali nije se davalo prevelike pažnje za nešto drugo. Mislilo se to je to. Međutim, vidjelo se već u počecima, kada su počela zaživotna skeniranja, CT-ima stidljivo, da ima amiloida i kod ljudi koji nisu dementni, nemaju neurodegeneracije, a puni su amiloida. Šta s tim sada? A trebali bi po pravilu oni biti zapravo oni koji pokazuju kliničku sliku. Pa onda kasnije kad su počeli biti magneti, pa magneti sa jakom rezolucijom tijeka 2-3 Tesla i tako dalje, vidjelo se isto tako da se potvrđeno da je to amiloid. Pa onda se nije vjerovalo, mislilo se da je to neki inaktivni, propusni amiloid. Pa se onda davalo Pittsburghov jedan kontrast, označeni radiološki kontrast, pa se onda može pratiti taj amiloid. Pa kad se pratio taj amiloid, tad je bilo praktički sve više manje jasno. Jasno je bilo da ne možemo sve vezati uz amiloid, da je amiloid posljedica. I sad prije nekoliko mjeseci, nekoliko godina, stvarno sad, definitivno se to zapravo pokazalo. A pokazalo se na način da smo izmislili naše mabove, usmjerili ih na amiloid izvukli vanka, očistili stanicu, ali nije zaustavljen dementni proces. Alzheimerova bolest ide i dalje, samo smo je spriječili da dođe do neke značajne kliničke slike, pa možda sad pretpostavljamo na nekoliko godina će to tako biti jer još nije ni puno isprobano to sve skupa. I onda smo mi prema tome taj naš Alzheimer očistili od amiloida, odnosno dali smo mu amiloidnu komponentu koliko on zaslužuje. A 100 godina je bio osnovni uzrok praktički toga svega skupa. I sad se koncentriramo praktički na druge stvari. Evo, ovo je ovo sve skupa, kako se ta stanica guši. Nešto malo veći korak dok se još amiloidiziralo ovdje je napravljen ovom slikom, to je isto naša ta jedna legendarna slika, a to je gdje se koncentriralo na kanaliće. Dakle, u živčanoj stanici koja je bitno različita od svih drugih stanica, nema dovoljno neke supstancije koja se može natopiti cijelu citoplazmu pa da je uzme onaj dio organel kojemu on treba. Jer to su vrlo opasne, vrlo skupe za živčanu stanicu, a to su neurotransmiteri. Oni mogu u mitohondrijima naći i točno se cijevima, naftovodima dovesti dole tamo gdje se upotrebljavaju, to je u batičastom završetku, da bi izvršili svoju funkciju. Njih treba paziti. Dakle, nije to tako jednostavno. Zato postoje ti kanalići koji su vrlo oskudni ili skoro nema u drugim stanicama. Kako su ti kanalići postoje, znači oni su vrlo značajne strukture. Kao i u autu, tako i u stanici. Što imate više struktura značajnih, veća je sklonost kvarenju.
Prema tome, na hepatalne stanice se neće pokvariti na neurološki način, a neurološke mogu jer su komplicirano izgrađeni, imaju ovu strukturu i ona se destabilizira. Izgrađuje sinuklein, izgrađuje tau protein, izgrađuje još nešto kao ciglice i onda prema tome kad se destabilizira, ne znamo uvijek zbog čega, mi onda tog proteina nađemo u njegovoj dinamici. Nađemo ga puno u likvoru tau proteina, kao što smo amiloida našli malo, jer nije se mogao otopiti i izlučiti i tako dalje, sve što. Ovo je već malo od amiloida krenulo dalje. Ovdje vidimo ovu neku sliku koja je zapravo nam pokazuje kakve su još druge intracitoplazmatska događanja u vezi toga i tako. Sad ovdje jedna karakteristična slika, isto nama jako dobro poznata, koja nam zapravo govori da ono mjesto gdje se zapravo nalazi što izaziva. Ovdje smo vidjeli isto tako jednom vrlo velikom pogreškom u medicini. Išlo se operirati epilepsiju sa jedne strane, pa onda se operiralo u epileptogenom području koje je bilo desnotemporalno, hipokampalna regija se skinula, to je bilo ok. U Kanadi dok je ovdje vladao rat, tamo su oni operirali 40. godina, onda je neko bio ambiciozan pa je operirao sa lijeve strane, pa je onda dobio čovjeka koji ne može ništa naučiti. Tada sasvim slučajno počima razumijevanje. Ja ću još samo vrlo kratko, neću više od sat i po vremena. Vrlo kratko. I onda se to shvatilo da zapravo ovo što se događa sve skupa, događa se kod našeg Alzheimera, se događa najprije u ovim ovdje područjima koje su shvaćene sasvim slučajno. Kad je on odrezao hipokampalnu regiju, tu hipokampalnu dominantnu regiju i taj čovjek živi u prošlosti. On više uopće niti malo ništa nije mogao zapamtiti, sve to znamo, to je čuveni HM. Vidite ovako, ovdje je ova slika opet ponovno napisana. Vidite da kod ovih primarno progresivnih degeneracija imamo lezije koje nisu jedinstvene lezije. Dakle, imamo najprije lezije plak i NF tangles, pa NF tanglesko frontotemporalne, pa Lewy body koji je sasvim drugačije izgrađen, pa Parkinson disease Lewy body sasvim drugačije izgrađen, pa amiotrofična lateralna skleroza sasvim drugačije izgrađena, pa multisistemska, to je glijalne inkluzije sa dismutazom i tako dalje. Čak i lokacije intracelularno, ova se nalazi okolo i tako dalje, naravno i o amiotrofičnu i Alzheimer teoriju privacije intracela. Vidi se praktički da ovdje nije proces u vezi nekih supstancija koji je jedinstven za sve živčane stanice. On je različit. Ovdje zapravo prenapregne, istakne, naznači sasvim druge stvari. Ovdje vidimo, imamo tu amiloid, ajde dobro sad, tu imamo NF, Lewy body, onda imamo sinuklein, onda imamo sinuklein i onda dismutazu. Dakle, ne trebamo tražiti između ostaloga neki proces koji je vezan uz strukturu, uz građu, nego uz nešto drugo, više iznad toga, uz funkciju. Funkcija i disfunkcija je ona koja čini degeneraciju. Pokušat ću kratko dalje napisati. Dakle, vidite ovako, dok smo pokušavali shvatiti kako nastaju ti procesi, razmišljalo se o raznim mikroorganizmi su bili između ostaloga prvi. Mikroorganizmi on uvijek u svakoj bolesti najprvi. Herpes virus simplex, međutim shvatilo se, iako je on 80% se nalazi u populaciji, da ipak oni koji nemaju budu u Alzheimeru. Znači, prema tome nije to povezano apsolutno s njih. Borrelia burgdorferi, senzulato nalazi se u puno manjeme i može sa sobom donijeti nešto što sliči na Alzheimer, ali ima Alzheimera izvan toga. Ima Alzheimera i izvan spiroheta, treponeme pallidum, ima izvan klamidije, pneumonije, ima iznad HIV-a, ima iznad porfiromonas gingivitis kao nešto najnovije. Za poremećaj cijevne flore ima iznad svega toga. Sad interesantno je toksini. Dakle, vidite ovako, što se tiče toksina i povezano s Alzheimer bolest, to je stvar dosta relativno komplicirana. Imamo egzogene i endogene toksine. Možemo, prije 10-ak godina je praktički se držalo, kad je ta informacija došla do mene i kad sam ja često puta spominjao, kasnije nisam provjeravao, da ima 40.000 kemikalija koji se nalaze u okolini čovjeka koji su potencijalno neurotoksični. 40.000 kemikalija. I skoro sve endogeni kemikalije koje se nalaze u ljudskom organizmu su u različitim diskoncentracijama, one su zapravo neurotoksične. I sada ako kombiniramo vrstu, broj,
tih svih mogućih spojeva izvana i iznutra, uključivo njihovu koncentraciju, uključivo vremensku referencu, uključivo stanje organizma na koji djeluju, daje se doslovno neograničen broj mogućih neurotoksina. I tko to može ispitati? Znači, neurotoksine jednostavno stavimo sa strane. Oni se najglavniji se ispituju i nekim metodama, ali nema uopće metode kojom bi mogli sve te moguće kombinacije. To je oko 100.000 faktorijela, a to je beskonačni broj zapravo njihovih kombinacija. Ovdje evo, vrlo brzo ću ja to sve skupa. Evo sad ćemo prijeći na nešto, samo vrlo kratko, što se tiče genetike. Ni genetika nam ne odgovara potpuno. Evo vidite, mi na Alzheimerovu bolest genetika, mi imamo recimo na primjer Alzheimerovu bolest, amiloid prekursor protein, on se nađe u manje od 1%. Onda presenilin 1 u 1 do 5%, presenilin 2 u manje od 1%, ApoE u 50 do 60%, ali obratno, ako pratimo, ako Alzheimer, onda vidimo da je toliki sadržaj. Međutim, ako pratimo ApoE, onda puno manje oni koji idu u Alzheimer. Dakle, prema tome mi moramo na neki određen način skrenuti pažnju na nešto sasvim drugo na što do sada nismo skrenuli pažnju. Vidite, više od 50 godina se intenzivno ta etiologija proučava. Ogroman je broj vrsta institucija, što znači ogroman broj vrsta novaca. Dakle, vi nemate institucije u svijetu gdje nema za neuroznanost za Alzheimer. Veliki je broj provedenih tehnologija, a nismo došli do suštinske bitne stvari. Sad se postavlja Heisenbergov indeterminizam, da li se tu nalazi nešto čime mi našim metodama, čim taknemo, odmah to promijenimo i za naše zapravo osjetile ono nerazumljivo. Naravno, to su one krajnje stvari kad se ispituju čestice i tako dalje, ali taj Heisenbergov indeterminizam je determiniran u znanosti i puno šire. Zajednička razina svih dosadašnjih patofizioloških ustanova treba početi od osnovne funkcije živčane stanice. Osnovne funkcije živčanog tkiva, živčanog sustava. Primanje i odavanje električnih impulsa. A električni impuls informacije, sve u dinamici živčane stanice i živčanog tkiva je svedeno oko električnog impulsa, oko informacije. Slijediti dinamiku električnog impulsa informacije u pokušaju razumijevanja neurodegeneracije. Sad ćemo pokušati. Prema tome imamo ovdje živčanu stanicu, a imamo ovdje prikazanu sinapsu. Jedna od osnovnih karakteristika svake živčane stanice da ona ima neuroprotektivni svoje elemente. Neuroprotektivni njezini su elementi dolazak živčanih impulsa i stvaranje živčanih impulsa. Dakle, u ovom kemizmu dolazak živčanih impulsa i stvaranje živčanih impulsa daje smisao živčanoj stanici i neuroprotektivan je za nju i kao neuroprotektivan daje joj smisao da postoji. Kad se živčana stanica odvoji između ostaloga, kao što je ovdje gore prikazano, kad se ona odvoji, onda ona ide u neurodegeneraciju jer nema neuroprotektivne zaštite i ona ide u neurodegeneraciju možda tipom, karakteristični našim tipom apoptoze živčane stanice. Dakle, ona živčana stanica je prepoznata u živčanom tkivu, je smetnja ako nije uključena u neuronsku mrežu. I ne samo to, nego i pojedini dijelovi živčanih stanica, dakle i neke nakupine živčanih stanica i funkcionalne cjeline isto tako propadaju. Da li u tome mi možemo naći razlog zbog čega dolazi odjedanput u nekoj situaciji od neurodegeneracije? Dakle, stanica koja je ispala iz funkcije ili nakupine stanica koje su ispale iz funkcije, dakle koje su napravile svoju nepovratnu odvojivost. I sad ćemo brzo završiti, odnosno vrlo kratko. Naravno, odmah se u vezi toga postavlja pitanje što je nepovratna odvojenost, treba je definirati, što definira maticu, a što odvojeni dio. Koji je mehanizam uništavanja neurona apoptoza i da li među neuronima u neuronskoj mreži, neuronskim nakupinama koji su se odvojile se koga prepoznaje da je odvojen. Da li tu postoji takozvani mrežni darvinizam? Gdje se nalazi onaj ključ, što se kaže u Dalmaciji od konobe, kao najvažnije institucije, kaže gdje se nalazi onaj ključ koji bi zapravo trebao kazati ti si odvojena, ne ja. I zašto jedanput pojedine regije kreću i zašto jedanput cijeli mozak kreće i zašto se uopće kreće. Jedan od modela je pratiti osnovnu funkciju živčane stanice, to je električni impuls, informacija koja ujedno i daje protektivni karakter opstojnosti. Ja se zaista ispričavam za ovu dosadu.